Pod generalnim pokroviteljstvom Kinološkog saveza Republike Srbije, Šarplaninac klub Srbije i Kinološko društvo Mladenovac su organizovali drugo državno prvenstvo za šarplanince. Manifestacija je održana na terenima restorana 011 na delu puta od Mladenovca prema Aranđelovcu. Dame i gospodo, poštovani izlagači i posetioci, želim vam dobrodošlicu na državni šampionat za šarplanince u Mladenovcu. Želim da se zahvalim svima koji su došli, koji su danas izdvojili dan da ulepšaju ovaj događaj. Ja mislim da i broj pasa koji su prijavljeni i svi koji su došli da ste pokazali da poštujete na prvo mesto ovu rasu i sve nas kao organizatore i zato vam želim jednu veliku dobrodošlicu. Sada bih pozvao gospodina Mahmuda Aldagistanija, generalnog sekretara Kinološkog saveza, da vam se obrati i da otvori izložbu. Poštovani izlagači, dame i gospodo, cenjene sudije, imam čast i prijatnu dužnost da vas u ime Kinološkog saveza Srbije pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju i da vam poželim puno uspeha na današnjoj izložbi i prijatan boravak. Ovim proglašavam drugo državno prvenstvo šarplaninaca otvorenim. Hvala lijepo. Za ovu priliku organizator je angažovao četvoricu sudija, Nebojšu Bjelicu, Darka Drobnjaka i Miroslava Kocića iz Srbije, a Mile Aleksoski je stigao iz Makedonije. U katalog manifestacije bio je upisan 91 pas iz Srbije i inostranstva. Godinama unazad se i u Srbiji i u Makedoniji, jer je šarplaninac u dvojnom vlasništvu, vode akcije i priča se o tome kako u stvari treba taj pas da izgleda, kako bi se standard ovog psa učvrstio. Šta još ima da se uradi, priča nam Obrad Đokić, stručni savjetnik pri klubu šarplaninaca Srbije. Ova izložba na kojoj je izvedeno oko 91 pas nam daje završni neki kvalitet pasa u ovoj rasi. Ja bih samo da medije malo upoznam u dosadašnjem radu. Od negde polovine ove godine mi smo imali 5 seminara na kojima je prisustvovalo oko 250 ljudi, ljubitelja pasa, sudija, da bi počeli da se bavimo osnovama anatomije, da rešimo sve probleme i diskusije stručnjaka i nestručnjaka i da to klasifikujemo i formulišemo uz ono nužno poštovanje našeg velikog stručnjaka, čovjeka koji je definisao standard, koji nam je ostavio jedno veliko bogatstvo, profesor Pavlović, profesor stočarstva, šef katedre na stočarstvu, naš jedan od prvih kinologa. Mi smo taj intervju pretočili i u papir gde profesor Pavlović govori kako treba šarplaninac da se ocenjuje, šta su vrline, šta su mane i kako bi to trebalo klasifikovati. Zahvaljujući njemu i ljudima dobronamernim, mi smo napravili predlog za Kinološki savez Srbije, a upravo iz razgovora sa Makedonskim kinološkim društvom došli smo do zaključka da ćemo ovaj period, zimski period do marta meseca, sve ove predloge sumirati, definisati i evo kao što vidite ovde, ovo su predlozi otprilike na nekih 150 strana napisano kao predlog i ovo ćemo, napravit ćemo jedan sudijski sastanak
sudijski sastav bit će za sve sudije, plus sudije koje su specijaliste. Tako da sve ove predloge formulišemo. Ovi predlozi, kad ih budemo formulisali, iće na stručni savet Kinološkog saveza Srbije i Makedonije kao predlog, a onda će stručna komisija Kinološkog saveza Srbije i Makedonije to verifikovati verovatno i pretvorit ćemo u jednu knjigu koja će biti uputstvo za suđenje za sve sudije. Na specijalizovanim izložbama sudije neće moći suditi ako ne polažu posebno, znači to će biti, morat će da prođu seminare da bi mogli da sude specijalizovane izložbe za šarplanince. A nadam se da će to i mnoge druge sudije prihvatiti i pridružiti se ovom nacionalnom projektu. Ovo važi i za nas i za Makedonci, moramo zajedničkim snagama da sve ove godine rada koje su bile do sad ispravimo, popravimo i dopunimo za budućnost ove predivne rase šarplanince. Znači, pas se meri u ovoj liniji grebena. Greben su vrhovi trnastih nastavaka, a ne vrhovi lopatica. Na kraju su proglašeni najuspešniji psi po razredima. Prvo mužjaci. Kod beba od 3 do 6 meseci pobedio je Apis Soko Aleksandra Jankovića iz Beograda. U razredu od 6 do 9 meseci prvo mesto je zauzeo Aga Jazo Vladimira Radovića iz Kule. Kod mužjaka između 9 i 12 meseci starosti prvi je Džeri od Stankovića, vlasnika Aleksandra Stankovića iz Republike Srpske. Prvi u razredu od 12 do 18 meseci je Merak, vlasnika Marka Bjekića iz Temerina. U razredu od 18 do 24 meseca kraj broja 1 stao je Brik Marka Jovanovića iz Velike Plane. Kod pasa preko 24 meseca pobeđuje Karabaš Restelički, vlasnika Čapo Žolta iz Mađarske. Najlepši veteran postao je Apis Radovana Milinovića i Vladimira Radovića iz Temerina i Kule. Kod ženki je situacija bila sledeća. U razredu 3 do 6 meseci pobedila je Bona Srce Šarengrada Vitomira Samardžića iz Stubala kod Aleksandrovca. Najlepša ženka od 6 do 9 meseci postala je Cakana Vukašina Tadića iz Beograda. Kod ženki od 9 do 12 meseci prvo mesto uzima Alisa Marka Bjekića iz Temerina. U razredu od 12 do 18 meseci pobeđuje Bistra, vlasnika Zorana Bradića iz Kule. Alka druga, Mladena Baštića iz Banja Luke, pobeđuje u razredu od 18 do 24 meseca. U razredu preko 24 meseca za najlepšu ženku je proglašena Čupka, vlasnika Vojislava Blažina iz Novog Bečeja. Birana je i najlepša odgajivačka grupa. Pobedila je grupa iz odgajivačnice od Stankovića iz Republike Srpske. I na kraju je izabrana i najlepša grupa potomaka. A to je postala grupa koju je predvodio Arkan Pako, vlasnika Vladimira Radovića iz Kule.